Evo, jaz sem nazaj, tokrat v drugi kombinaciji. Kam gremo, Rok? Živijo, danes smo pa klele gor nad Kranjsko goro, greva na prečenje Kumlehovih glav. Škrbinjek prvi vrh, pa gre pa mali, veliki Kumleh, Kumlehova glava, pa še do visokega Mrnca, pa dol. Bo pestro grebensko prečenje, malo iskanje prehodov, malo med rušjem, tako da zna biti zanimiv. Zdaj smo na poti na prvi vrh, zdaj smo že najdla ohojeno lovsko stezico, kar se temu lahko reče. Kam naj bo privedla, bomo pa videli v nadaljevanju. To je to. Sem kar prepustil njemu opis poti, zato ker je on pripravil turo, pa jaz sem tokrat sam spremljevalec. To je to, evo, se vidimo po poti. To je to, gremo naprej. Evo, midva sva čez prvi del poti, med podrtimi drevji in gozdnimi vlakami sva najdla par lovskih poti. Tukaj sva prišla na lepo razgledišče, gornjo Pišnico, tamle se vidijo Škrlatica, Razor. In tukaj sva zdaj na takem bolj skalnatem hrbtu, kjer naj čaka še vzpon do prvega vrha. Precej zanimiv tole, no. Meni se pa zdi, da bi on mogel vlogati. Ker ima bolj podmazan jezik kot jaz, ne? Mislim, da smo najdli tvoj nov hobi. Tako da, evo, se vidimo čim prej na vrhu. To je to. Iščeva bližnjice. Jaz se odločil, da greva probati tam čist prečiti. Ok, tako, mi smo zdaj prišli na prvi vrh, Škrbinjek. Vmes sva malo zalutala, malo sva izbrala partizansko pot, ne samo brezpotje. Tako da... Malo so naj privedle lovske poti, malo desno, malo levo, pa so pa najdla gor en žleb, pa so splezala gor in so prišla lepo na strm gozd, tako da so šla direktivo in direkt na vrh sva prišla. Tamle je lep razgled, poln, prisojnik, Razor, Škrlatica, evo zdaj naj pa tamle čaka greben naprej. Zelo sva vesela. Zelo sva vesela. To je to. Pojmo dalje. Ko pa če pri brezpotih malo iščeš, malo se zgubiš, dokler ne najdeš. Rok še išče tam zadaj, jaz grem probat pa tle gor. To, kar drži z levo roko, ni najbolj hitro. Tako, mi sva končno najdla pot, kje morava iti gor. Do vrha, če hočeva iti, bi rabila dobre pol ure, 200 višincev nama še fali. Ampak Rok mora v službo, ker dela popoldne. Zdaj so dilemce, a iti naprej ali obrniti.
Se stopa direkt v dolino, klele po Melišu, tako da gor naj še bi verjetno čakaj še kaj iskanja. Klele smo porabila kar kakšno uro, no. Iskanje tehle brezpoti in gamskih stezic je kar zanimivo, tako da kakorkoli zelo lepa tura, tako da tudi priporočam. Iskala sva pa škrbino. Mogla bi prečiti, po opisu poti bi mogla prečiti v levo in potem mimo škrbine na drugo stran, na drugo sedlo. No, ta škrbina se ne vidi, dokler se ne spustiš koliko, 50 višincev nižji. In ta škrbina je zdaj direkt nad mano, evo jo. Če kdaj iščete tukaj, kje je, se spustite dol, ko že mislite, da ste predaleč dol, se spustite še malo dol in pol pridete do škrbine. Razgledi so pa res lušni tule. Ja, greva kar direkt po tej grapi dol. Ja. Po moje bo najhitrejše. I've been on the road, I've been doing shows. Now we eating steak, remember sleeping on the floor. We stillin' at the gas station when the time was cold. In the kitchen, hot still tryna flip it off the stove. Rockin' fake J's, praying that nobody know. Watch them take my dog away, it was way too hard to stay composed. Fight to see the light of day, all this blood on my clothes. I was tired every day, green light, it's time to go. I don't wanna live life fast or die too young. Die too young. 100 miles per hour, I might crash, cause the good die young. Yeah, the good die young. Push it to the limit, I can't go no more. Red light.